Biakamal ka Nur Online TV channel. Raja Bukona linga Raja Shalat Katamani Peace Initiative Rewicha ka Nairobi Janan Bukonlat. An gwasa me kajan tumani Peace Initiative me. Kuraja ran chikan lat kani chikan duopjek mabika mat kaja. And Raja Bukana lat ka gwatin bibin akani bikan ta down and de kumo nyam ka je kana ne content la group ne ke bonten content chal ka UPA United People Alliance man chakulat gwasme akani te kan ka agenda ne to bikan writing ka dobra ne chikan agri ki je ke chika mat ka je and man chikan mat gwasme chikan mat one na ba man lot UPA Bajala de Kel, ko UPA United People Alliance, wajane madini bona dangwan ten kon ten ku kam dien lat ke kuma South Sudan. Nama men yam agenda nyam bukana lat chikaroy mo chikaro kwene nona. Agenda do dien kemen bukan writing. Ngumu talk ter kam dien ke South Sudan. Ngumu talk ter kam kuma South Sudan kana bon dangwan to tone chikoro mo chikana kwen anyo gwad me chikan nyo right ne na ma agenda men diodien mar kam malame chalat karon kitan dangro wal badak kana jentum man Peace Initiative me ngudi amari ka angu Medeka na nyakel, medeka na lat, kedeka na nyak. Ko man Peace Initiative chegme shanga chateka rol tungwana long chika ruling kam nuken ajan kula teka gwas din mekelio. Mi kongu man Peace Initiative nang resource na tungwana long yo ten kwale chama kene konti la politician ke bon ten content ku malalat kam nuken. Ka yo tungwana long ka yo to chika yo jikenya chiki yo ne konti la mediator kini no konti no loga na marka yo tone ka yo South Sudan yo de long na ka rewi ka South Sudan ka choje chui na ka je dong do chicken ka ladan gwada mo ko te mal lat kana ana mal mo bane pega kam ne ken mi shaje guje go ki shaje go ka kan rundiality te ga mal tan walong te chala da kum South Sudan kana bon dundo kana wonyam tel mi shoda long kan te ko la resource ni ning South Sudan ke yur content leji South Sudan ke kule jek kan kwale lat money ko kan e content la politician ne sigan cheng dor ken cheng ka re hoteli kwa mi chaka accommodate ten ka chicken te ka accommodation bang te kan ka accommodation ga yur European akum South Sudan ka yo to jen ni re we ka South Sudan ba mugi kontando dien ba angu mi kuma South Sudan kana bon chicken mal lunga ja kam ne kenone lel kene tet ke jakana ko be janga tet ko reide te ka yuri jagaten ka te rungwan jagaten ko kujimo be kana yik prolonged and peace agreement ko chicken become ke shika be ka one table be ka agree ke be martin be kan namo jagan to kam ne kena ke man ga ku South Sudan be kana maltuk konta mele shele kala otungne jalam judit bukan do budane to korga ja bukan kula nyoko mulat kene ka bukan mradina paila da shuri shal ka UPA ka United People Alliance ma bala nyong ne jalan nyok ka gwade dan tireten me cha ladde ka jen paiwero ron kin dangro jen dangro wan me chi kan bona me kan bonda wan te chiren kulo mo ke shodane me kan tie kan tine responsibility ke long to kon de kan galare we ka South Sudan chu kum South Sudan chu jin lok chu kan la don cha bu kam mo jeno biya re wech ban je blood te kan mo che ne kon la bon UPA tin chi UPA ko le chak chu go non dwal ke chu go non ko tele mo goro bana ben ka ron table ke kume ke bu go nyure we ka juba chu kan lok chu ne konti la delegation kini de content chunka kum South Sudan la ne konti pin kirma yadid chu kan le na lo jok lo kan ka juba ko bo ko lo te ka mu da din ba la ne content kwarte nyam ko kwar nyam chigan bere malka
gwadan wado la tin la kan jang na na mone shu kulo ben nyok me chicken o kamrar chicken la no an man ba gor war ga chicken ben gaje ku kalam lad ne ti to shal ga men United People Alliance chuan ben ga war ga den mi cha gor no ba yi gore ngote konte cha gar pin karon kin dang ro wal badak bendian chu kana bijega no chi bondang wan chi godin moy ke chi no shal ke United People Alliance chi godin moy ne ga kwari ente ga ne ga spokesperson en keram ran lere kena lat no bendian ngwa da ma chu ben te correct ngwan chu talk no chu en kuma chu te kuma South Sudan chu te jeno NUPA ma chak ge ku nguka ke UPA wa ke bon la bondang wan ku la de ni ken dia la kan cha mat gwa kelo chi gana chu chole United People Alliance no chikum South Sudan jati jeno ngum nong na me no ngum shali UPA ga jamone go ne tar nyok chu ne de kont la bon tan UPA chu kan man chala do mat kana ka male cha tan rewi ka katum Sudani koron kin daro wal badak chu kana lok kana no mo tele gwa we tan male dan ajen mi shi dak shema cha ten cha jel ka jen tam rewi ka South Sudan ko jen ram cha yen na shu kum nyolo jeno no mo shi tok chu ka chu disagree ki kan mat chu dak pinya no antama chala do chicken kule nyoko man nyok jan kula taka kana agenda ndang dokriti to bikin ko la don no bikin ta dan ande kumu ka je kana bondang wan e chicken matin baje kwenye gwas me ke English jikan lat gwas me ne the deputy chief mediator Dr. Mohamed Ali Guyo said parties have made a significant progress today. The government delegation, opposition, and stakeholders have agreed on the 4 agendas item, namely, number 1, clarity on the name of opposition, UPA, which is United People Alliance. 2nd, root cause of conflicts. And 3rd, relationship between RARCSS and Tumani, which is number 4, and responsibility sharing. Agenda and can la no mon kana agenda ne kente we can discuss either don't be Martin ke chicken Martin taram ga ban man dini jano kan resource ning kuma kenying South Sudan tu kan ko kind of content ku kan ta jare we can arobe ka big person one be kan nang tin without coming ka agreement mede kan mal kul no ngaja ana me agenda no go de nyaa yekel ban yo jom rodien piate mal bye bye.